sibai vek ule ivuina hianin Durtlang Tourism Department kan ho tu te nen tuna hian Anthurium workshop le Anthurium farm kan tlawh dawna kan program man tur hi nuam dawn khop maya chuanin tuna han Durtlang kan Durtlang leitan kan pel chia chuanin hmunam dawn khop mai kan na tur hmun kan thleng to hei hi Anthurium farm chunia chunga khan Anthurium teu ta chuanin numa kimi lo hoi zuai ani hi Tourism Department na Deputy Director ania so ta chuanin ama avangin hetlai muni kan thleng thei ti me ang tluang takin min thlena nuam khop mai oi ku lo la tam lutuk mai te chu kan lo ena ku ta thlang zung zung po khu Anthurium om ve kan kina kan la bel chang don ani asira khan dragon fruit omna oma thotmel khop mai Anthurium omna mun chu kan thleng cha chuanin ma se tuna hian thil kan ei tan don kan thil kan ei ma se ber don ni ta hian thil ei hi poi mo em em a thil ta han kal kwal don pon real tam chuanin a chom don sia tuna han rice ti vel te chicken pakora ang de te o heta hianin dragon fruit te apple te chang chang omani tui don kho me ka han ei phot nge a chung kan lut to ani hei khai kala che Anthurium chu chi sang sang rong chi sang sang hei hi a sen ania he ni hi a pink khi ma se hei alang var atam khop mai tam lutuk mai kan ho tu ten non kal thazela khu ta mo kan kal dona nim te nem de ba a tho nuam tuk khadam de ba king a zong zong Anthurium vekani tu na mi hi a purple ania a var ni na in pola so tam so sen nal khop mai a thlang lam zela hian ti hianin he lampang hi a hring ania hi a sen le a sen duk ani nal khop mai ngoi khop mai in sabai ka buk vi ka seu hei bu ina hianin Anthurium festival den chenin Anthurium farm kan omani amon hi anwamin hei Anthurium po atam em ama sa in zona te kanin zo chan ma in tuna han introduction han nei photila pizo siam liani deputy director kabkas kasirami hi ani chuanin PH Lals Fan omi chairman zo Anthurium growers cooperative society ban lo par zoi sela chuanin PC la rin sangi ECM chuan la pithan zwali treasurer heng ho hi kan ni tuna hianin zona te kanin zot mok mo panga ama sabera chuanin Anthurium pangpar mi zo dama alo lu dan hi kisiam te hian han chan sakse alo mani Anthurium hi zo dama hian sang ni pani in November da kanchi kan la dut kana da chuan hemi luk taka kan than beneficiary somni palitin hena atria khi chingtu kan pe chuan chu mi mai ba ka chuan hi Anthurium hunate kan oma hei achung zara tan apoimo set nette tin heta hei achin na tura mamo ko popite tin leicha manual angte tin chu mai ba ka ati apasa verte ni bang ka hei victim abetan siama henga siamna to te poisa engama sa computer boka tiang chuan kan han chin tira chu akum le October ra khan harvest tur sing tur apar kha alo tamaya chumi tum chu akum le November October ra chuan sang ni
กันทนสวดตัวกันในตากันทนสวดตาให้ฮีอปาร์ที่ฮีกันให้กันหันห่วงเฮียนโลโก้ซะจีงินhigh tech quality ram chang ka nga ten temperature control te ka an chin dan nen ni a quality ya khan dang lam na om reng lovin ai alang cha em maya chu bang chuan mizoram hi anthurium hian abong ruak sikle sa thi angai le ni ti ka department kan han shat nuwa chuan ti hian kan ti chho ta zela uluk takin a chingtu tur te kan thanga chung te ne na chuan te atyak te tin henga set net te khatyang an mo sak sang karon soita kang kha kan pe thina ni tin atyak farmer te hian henga india rama hian mi atyak anthurium tyak hi apui mo maya holana mi kher hi committee su kan tisu atanga culture atanga anti to kuta hardening anti nge ko adai rakin mi nge ko kan lei thina hi aman to de chu ani ta hian in ku khwanin nan na te akai lo ta kuta changa dai ka lak ani bang chu department ni na chu tyang kan ti sodan chu nia khati chin kha kan sei phot meanga adang te po kan sei zel tu ra ngai la ole kan lo me anthurium hi ke ni chingtu te hi chuanin ei zun na tla kan ni ti hi kan han pom zong ta kan ni ve a chutia kan han ti ruale ro chuanin ni china kan ngai thak ang khanin a hau tak em maya em kol hi ti na mai nei lova tin maya anthurium huan nei tu te hi chuan ei zun na tlak atling an ti ka ring lova ma se ke ni ho tu na ati tak ho hi chuanin ei zun nan hian atlak kan ti ya tin hei anthurium chu chingtu po kan than hem viau thina amaro chu atak tak chu kan sei ang khan a har matin in pek na tak le ril ru ngai to ana a tuina khatyang anga keima nia kan ril ru zong kan ngai to hi poimo in ka sia a ti hian keini chung kwa po in kan han ti ve changa ti chuan hian society te kan lo dinga society ina khatya involve min boy puya delhi lama te apar te kan han thon thina ti chuan chung putan khan khabi a khan he ka sarkara na va wan lem lo po khanin ni chung putan khan tangkai ema zon na tlak chu an ve kan ti ni thế có cho kan ei zon na te kan ti chuanin hlawtin na hi chu a om ti hi chu chiang takin pirin sangin a ron soya khanin a sha theya tuna ta zo le na tur hi pisiam ke hian min chan sak do na pirin sangin a ron chan ang khan ni ei zon na tla ka anthurium te po kan ti ni chuanin kan sum mu na ber kha ani theya ni ti kha a ron chan a khana sha theya ni tuna zo na hi pisiam te hian min han chan sak le se thingtlang mi te tan hian anthurium chin hi ei zon na tla ka ni ti le milian nu ho le mi ho sa ho chin chi ani an ti fawa hi adik rengem ti mi han chan sak ha sela king hai tuk sa atigal khan tak cha ale thingtlang mi te tan zon na tla ania chu ti wal chuan anthurium hi hemia lokala kan khotwala kan sal khopai kan mamuang hi chu atam lawa thon chu alo nga ya chumi tur chuanin thingtlang a po district hawkpui dewa le district hawkpui a puta changpoin aizol po ni men kal lo dewa atu lama demo motori na apathen zunga hemi anthurium collection center ki na hona atheng theyang tu chi kha angai ni achan chu ani heta collection center ra ka ni alo song bol le ngai ta hi anthurium Rural Society ti hian collection center an neya chu ram huna son ram hun somi
an bazar solaya son amun so amun ain lama so industry lama changin an ngei to sa kenin achung cheina a cold room te khatyang ka kan le upgrading te aman ro ang ka RKBY changin kan ti saka chuang kan soi le lu kang ani china hemi kan han soi ta ka achi te atulang ang Anthurium kan chan tu na hi MID Central Scheme pakhat MID cha changa kan pe kan ni chuan ti kan soi tawng khan thingtlang mi aten hei district chunga te kan han chin thil be a amai ro chu aizon ron thing tu le khatianga ti tu khan harsat na ta ka wangin aizon hei deu district tu nai hian policy te sel chief te nu nei te hian tu nai hian an chi nga khatiang deu ang nai deu aizon po ron theng zum thei a changa a hmuna ni lo chuan tu a buai tha ka ni kong thatanga ya tin tui te po a thatanga ya khatiang ani a kang khan a thingtlang mi tan a ching them kan ti wal khan chu a har sot na ve thei lai chu ani chan chuan zon na ka kha million new hole and how tin chi ani an ti fo he he adikem khalam kha chu a department chuanin khalam kha chu kan ngei to alova ke ni chuanin kan du be ra chu Anthurium chin lama atuyen ite amun ma nei chaim ite tui pek tu ra nem ite kha kan en be ra nia khatiang nei cha kha chu an nge an million nu lo lampang kha kan ngei to alova ke ni kha chuan to tin ka tin ting se ti kha kan du be ra nia chuan chu mirwal chuan te po chu hei kan han ho ang kan sai tel le lo ka nga hei helai pi sangpuii huan a po hian Anthurium scheme mai MIDA scheme ba ka kan hei a chingtu te hian 2 lakh tu an mani tu en lo le chuan PMTSY project more crop noi han micro irrigation kan ne ta chuan sprinkler le drip irrigation te hi an mamong in kan sia te I chunga kan lo me Anthurium chingtu te hianin sum le pa ya hlok na eni an nei ti te hi pima pui hian lo chang se chuanin sumi pa chuanin Anthurium emo pangpa chi sang sang hi hei mei chia te chawin I chin tur ti ang deuh hian ni pangai dan hi ni thina chu sumi patan po hian ti ve chi ani thawem ti ang te khamin han chan sak le la Anthurium chingtu te hian sum le pa ya hlawk nei nen ti ba na chu poi ma hen sia ya hlawk na nei lo ila chu kan chim te te lo me chuan Anthurium hi tia kan thon chwa na Delhi a chu ni tu na hian Delhi a kan thon na te po hian an du khop pek tu kan na nei lo ba ni chu aret po a tha tin aret thi engnai po in angai reng thei lo ba a hun bi e zir khan aret kha asangin ani a be thina kha ero chu thai ring to me a te po ani reng thoda atam lai te a wan lai te in nei hun lai a vai rama chuan an ma mo tam le ma chu wang chuan Anthurium chin hi a ching lak lo le a ching tui ni chuan kan ban san thal lo sum le pa ya na sa takin chung kwa min puya tin a eng ma chan nu hoi kha Anthurium chu kha kan lo boy pui lo thil lang po kan boy pui tel nei thawani ta khan khata sang sorry ka sai sa khata sing rok te khate ang thawvel kha mi pakhat pon a tin thei ni amara chu khami tor ero chuan tran ve te nga ya tin kan pangpara khan kan rilu kan pe ka a sel na tur te kan nei to te kan ngai to tin mei nia kan ni china kan soya khan mei chha hian kan tin sa a pangpar hi mei che chin tur to ani ra mi pa ni nei hian an ol sama tuna chuan hei thang kha te man lo son pa timira ne pangpar china te po mi pa in an ti khan mei che a in an chak zo ka an zuan jang zo ka thilan ti thei zo ka ni an ol sam zo ka ole khati zong khania kan ti tu te kan an zo a he Anthurium ka hon chau maya alo mum le a kan program te min lau lut sak
tura kan ngaya min lo thlirsak tu te zong zong chunga kan lawm a in lo hlawkpui ngei kan ring boka I lo ching ve ula Anthurium hi I pangpar shim hi I hian min ti hlima tuna tlawng takin kan ho tura ngayila kan channel te min lo subscribe sak tu te zong zong chunga lawm thu ka soya min lo like saka min lo comment saka in ngai dan te I min lo comment ate khan min lo nu cha sak turin ka som chewin zawai chunga ka lawm e Yeah.